First Peter 5:6. Humble yourself under God's mighty hand, and He will exalt you in His own due time. Do baka malumalumo tagi ke mundo ena ruku ni linga kau ni kalau ena ngai daba da kabokoa ena ngai laveti ke mundo kokoa ena ngauna salku de radio mai nyo savia laveti ko ena coach ko sombo na kalo. Rongoda tu rangen marama ke baka ndangan raba menda tamatan dauni venga rabindina nda baka sulimi kenda na yalo malu ke na yalo malu. Clothe yourself with humility. Bulan tamata yalo malu mendo vela veti senga ni ve mbuto ragi sombo senga ni mbuto ragi sombo na bulan ni tamata ndalenga rabira ena buguni vala dara visuki kina enda lago ya ni mendale bueti ramai na mbula vala da era visuki kina merani ado na mbula visau na mbula ni tamata ndo venga rabi senga ni lako mele baka dana na mbula sele kaseti koya sele mbita ragi kwa sombo lago ya ni mele labeti koya. Yan in the salago yan in the indusia na tamata na gay reda sombo na tamata na gay kaseta na tamata mengay viso vagada na mbula ni tamata ni sangan indo na kami na kay rongoda may bekenda sa rongoda tunga na da sara indo na disconnect level chuko bekenda na tamata ndang karaba chuko na kalo nda sangusu kalau yan ay vala sa yawa sarangan gay sangan ibakalo. Sa mata o ng bulan ni tamata meray da tunga na da kinandua tayo ng bulan dua tayo. Do na basa baka viti e baka kama na navingasaw and do kama nga navingasaw na itugo da. Do you realize that? Kaya baka kama navingasaw na itugo binakay Kristo sa lesu at Timotiso sa sekatalang gibunaw chigo da sa chigo kaya may lomala. Why is it that negative news, that bad news spread faster than good news? And who does it? Us. Why is it that I talk more about the weakness of another person, of my own neighbor, than dwell on the positive in that person? What good does it do for me? We have to see people the way God sees them. And ang round in the lingarabi kina binaka sebada. Na tamatan in do bingarabi, a spirit of a servant does not condemn but edify. And that's exactly what Jesus did for that woman. He didn't go to condemn. He went there to edify. Turangan marama, ni dakau tabikan da na itobo ni daw ni bingarabi. And the sanga menda wali nilenga kanda sanga ni kuri nilenga sama tatambeka and the sanga menda le wali nilenga kanda seni lawa ni menda le ba kuri nilenga senda le bu nilenga sananga una satu raw nilenga santang le kuri tan nilenga se sanga bin sanga sartunga nilenga dakai le ba buna nilenga. Daw ni vingarabi vakalo ya ko na sanga me reida na lenga ngale sanga me walia na lenga ena kena ngoni sala e baka rogo taki e baka do taki do ngakina nakalo. Matthew chapter 23 verse 12, whoever exalts himself shall be humbled, and whoever humbles himself shall be exalted. Radio mai and non ay tabi nakalo na bila beti non dai tabi da baka bulbul mutakya. Baka sama baka tamata, by human standard, we compete for the highest post. Nabingati taka na itutu dadere in the kingdom and the VCCV sombu. Because the way up is to go down. Habang kay takaba na kalo buwan na luben. Kung hindi na kina na matay ni Peter 5:1. When you humble yourself, God will what? Will exalt you in His own time. Habang kay kaya na wala tambo. Isa wote na nambula ifurubura.
God the Father gave him the name that is above all names. For at the name of Jesus, every shall what? Because two knees, the knees of Jesus bowed to wash his disciples' feet. One day, every knee on earth, in heaven, under the earth will bow before him. Di sa tauraw. E na yado na ngauna e ne tekin duru na dava. Nan duru keda nganga i wakatusana. E ame keda ngongo na ngauna ni nana bila veti na kalau tura na marama. Balata ni abaka malu tagi koyo chisu. Gai kauta vei koyo na tobo ninda hone venga rabi. Gai talai rao vei tamana me adoba sara na mate. Gai savata na vanra tau na tise peli. Alolo sombo koyo tekin duru e ruangan nan duru. Anduruna na luve ni kalau mai loma langi. Gai kai vei kada ni volta ni salaveti koyo na tamana. Gai sili buana yada vedere wasi mana yada kena. Shota nangu